Lej to, za dobro jutro bom pa še 15.000 dosegla. Dobro jutro. Danes bo en tak zanimiv dan, tako da pejte z mano. Ready, zdaj moram pa laufat hitro po Tino in potem greva na premiero od Star Warsov. Večerjo, a ne? Tako proper kranjsko večerjo. To je ta večerja. A veš ono, kar rečeš pismo, letos pa ne bom vzela brata s sabo na premiero, a ne, ampak bom kolegico namesto brata in pa se sparkiraš in sta te dva tudi tle. Ja, vidim, kako je okolo. Hvala. Hvala. A boš lahko biti zaprela? Jedva. Še vedno zdravo. Se smo pogruntala, da je v bistvu 3D film in da bo imela Tina probleme, ker ima očala in pol rabi gor še očala. Tako da, so much fun. Midve smo nazaj, film je bil super, bilo je ful enih luštnih mečkanih kričarjev noter. A so ti bili bolj všeč oni kvazi pingvini ali ledene lisičke? Pingvini! Ne, čakaj, Bibi. Bibi? Bibi forever. Bibi forever. Ne, pa so bile pa lisičke, take ledene lisičke so bile noter tuskane. Tako da ja, to je to. Se vidimo jutri. Adijo!